šta je specifika švedskog sistema pre svega u 20. veku, mi se nalazimo u 21. veku, sad je Švedska malo drugačija nego ranije, ali istorija švedske privrede, švedske raspodele imovine jeste interesantna. To je donekle istorija socijaldemokratske ideologije i vi možete da uporedite sa jugoslovenskim iskustvom koji ima svoju specifiku i koja je malo drugačija, ali nije sasvim drugačija. I kod vas su bile velike, da kažem, pretenzije ka ravnopravnosti i u ekonomskom smislu. I to je važilo i za Švedsku. I zato bilo je puno kontakata između švedskih i jugoslovenskih stručnjaka, da kažem, početkom 70-ih, jer nas je zaista zanimalo vaš sistem samoupravljanja, recimo, u preduzecima. I otprilike tada je i došlo do problema švedskog modela, kao što je došlo i do problema jugoslovenskog modela, ako tako smijem da izražavam.